Dragi moji prijatelji iz Salzburga, ja sad neka o nas pomažu da vas nije bilo ono teško. Siromaštvo se oduvijek smatralo najbolnijom pošasti koja može zahvatiti jedno društvo. U Bosni i Hercegovini je sve više narodnih kuhinja koji svojim korisnicima osiguravaju obroke i koliko je moguće dostojan život. Sociolozi smatraju da se naša država nalazi na rubu egzistencije, a to su potvrdile i analize relevantnih institucija. Barem trećina stanovništva naše zemlje živi na granici siromaštva ili čak ispod njega. Shvatajući važnost narodnih kuhinja i činjenice da je sve manje onih koji su spremni da se odreknu obroka u ime solidarnosti sa drugima, mi u humanitarnoj organizaciji Help Others Salzburg kroz razne načine pomažemo rad narodnih kuhinja. Jedna od takvih je i narodna kuhinja Život u Bosanskoj Dubici. Obroke pripremamo sa ljubavlju i nastojimo da budu dostojni svih nas. Namirnice za ove obroke nabavljamo isključivo od vaših donacija. Poštovani i cijenjeni donatori, dragi prijatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Koristim priliku da se prije svega zahvalim našoj partnerskoj organizaciji iz Salzburga Help Others, koji već evo dugi niz godina pomažu rad ove naše narodne kuhinje Merhametove u Bosanskoj Dubici. U to ime želim da se zahvalim svima vama koji podržavate rad ove humanitarne organizacije u Salzburgu, koja evo dugi niz godina pomaže ovu Merhametovu kuhinju. U ime muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet i u ime svih korisnika ja vam se želim zahvaliti i uputiti dovu da vas Allah dželešanu nagradi i da ukabuli vaša dobra djela, a posebno da vam podari zdravlja, sreće, nafake i beričeta. Dragi prijatelji, još jednom veliko hvala, jer bez vaše podrške ova kuhinja ne bi mogla u punom kapacitetu da ispunjava svoje realizirane projekte, odnosno da nastavi rad ove kuhinje. U to ime još jednom veliko hvala i želim vam svako dobro. Sljedeće.
Da nema za razmjenu, došla je. Aj sljedeći. Sljedeći. Ovim putem vas pozivamo da se sa 1 eurom dnevno, koliko iznosi jedan obrok, odnosno 30 eura mjesečno, uključite u ovaj projekat. Uplate možete izvršiti preko PayPal ili žiro računa naše organizacije. Sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru. Vaša humanitarna organizacija Help Others Salzburg.